clear tu te chibai ule America ram in thlan thu boy kaljela Dr. PC Biaxiam ajiak bok hi kan ngai thla hole donani America president in thlan thu boy kal chauzel chu apui rem then khatan chuan alangai nom don chawin alang thei le lam democrat hawin kong tin renga Biden ati tlin tuma vote anti chingpen result Joe Biden chu president thlan tlin tin atak tak ang turin an cheibola cabinet minister turte alo ruat miela chuti line congress parliament chuan president eleka anla pom thei lo thu official in anthil to a chuti chung chuan liberal democrat ho chuan president lem an lo la chantir zui zela fake news ten thu tak la taka an lo la zel poka chutiang thu mang chuan khovel boruak hi alok khata chumi oi tok mi engemaw zatin zamo an lo chua vel pok nen ring tu te chuan lalpan thil ro pui min ti sak tur thlir hian ngoi renga om hle tur kan ni jok lo em ni le lama republican lam chuan kha in thlan dan tiklo vote lem nena chaw pol mithi vote computer call dominion in trama vote Biden a vote anga anwai tela anlo chantir zel na call diklo te chu anman chuak zela Biden atlin na hi pom theilovin inbum na thilani ti fin fia na men lo nen kota an kinga state then khata vote an chiar thatna entirnan Georgia state a chuan amang pokin vote chiarna Tramalam Republican inspector te endik phal lovin balot dikle alem clear chuang lovin a result ngai bok ani le tak awangin chutiang result diklo chu pompuina certification pelo turin Trama legal team ten kota an thlen le to bok ani chu chau ani lowa Mizoram thlengin Tramalam tang thupuan le Biden alam tang thupuan in anglo tak awanga media in dona mi puite an chi aya thudik riat an duwa chuaya lathukin hein dona hi Krista ring tu dikna du tu tele setana manrua bumna manga America le khovel cho danglam tum tu te in kara in dona tharawa in dona ani le ngala hei ero chu tharawa mit mengten tharawa an riat fia ani tichuan tuna hian politic in dona chu media mangin natakin akal mek ani ballot paper auditor Donald Trump hian ama beitu te phiar ruk na intelligence report atangin alo hreru feka thang alo kamloka ballot paper po asiam tu Department of Homeland Security ten watermark in an chinchia vekti kan tarlan thin to ka tuna hian Arizona le Georgia state a te hian dan angin vote chu an chiar non le na a vote dikle alem clear audit masa chuang lowa Republican Party mi te enve phalbok lowa angai le ngai an chiar non le ringota chuwangin court thu nei na manga ballot paper audit turin Trama legal team ten case and file mek heng state governor tele democrat how tu ten an hlau ber chu vote endik audit tak mai chu ani watermark omle omlo alem le atak an thlir rang zung mai don sia Georgia state a la ballot paper sang ni zaruk omna box pakat Trama team lamin antap chuaka anua sang ni zasari somnga le anu le sang thumvel omna box an mu chuak le chuba ka county ranga mu bel zelani a chung vote la chiar lo te an han hon chuan Trama vote teu hlir alo ni ngei boka heng ba ka po hian dap chua ala om zel lowang ti po soi thei ani lo chutiang thil chiang lo tak kara chuan vote an chiar non le a Biden a vote 0.24% in atlinga ma se hei hi nem nge certification ani main Trama legal team in kota an king ngalani eye opener channel ni somni November sang ni somni chuan Dominion voting company chuan Georgia state election chungchang how to ber Brett Raffensperger an secretary of state chu Dominion voting company chuan dollar makte duai zale paruk cheng bible chejasari somriat pangavel in thamna an pe ti a report hei wang hian Georgia state a chuan Biden a ti tlina Trama tlin lo dan tur ngot dapin vote ti chingpen dan tin reng te Trama vote thu ruk te vote an chiar le po illegal vote tenen dik lo taka Biden a tlin tir ringot chu state dangte ang pokin an tum ngarani chu wangin Trama team lam chuan kota an zual ko lo thei lo ani Nevada state a ballot paper an chiar that le na po
Georgia State ang bok vote chiar endik turin a ming lekin Republican inspector te chu social distancing chuan lamin fit somvel hla an omtir daya an chiar dikle diklo an mupalo ani vote noi khat singli zet chu a vote tu hriat lo absentee ballots man chua ani a vote sing khat sanga zet chu he state a vote thlak theilo tur state ponami anni heng thil fel lo te hi chin fela clear fel ni se trama hi ne taka tling ngal thei tur ani ti achianga ma se he state election official te hi Biden a lamtang an nia wangin tidik tur chuan court thu nei na sanga thlen angai lo thei talo ani Wisconsin a chuan Biel County pahnia chau vote chiar that turati ani Pennsylvania state hi in thlana pianga corruption tamna thin ani ti in trama personal attorney Rudy Giuliani chuan a soi kan soi to thin angin he state a mi hring bit na ber Pittsburgh le Philadelphia khopuya ringot hian vote tiklo illegal votes nuai ruk singa a oma mithito sang tam takin vote an thlak tir na mun ani daka vote thlak sing ni zet chu backdated ani heng vote chingpen riat sa ringot po hi thlir rang se adik chin chau po hian trama chu ne takin avor tling thei dai ani Pennsylvania state dana chuan ballot paper chiar line party pani IO te chu observer angin anlo endik ve tur ani ti ani a ma se an ma ni state dan ngai po bo chiain Republican party atanga endik tu te chu an not chuak lui tlata video pakhata media atanga kanlo mu ve pakhata chuan Republican volunteer role tikhan observer anga ballot chiar endik turin an dila COVID-3 chuan lamin an phallowa anjing ho tu pakhat chuan ani le Democrat party mi sompanga omula keini Republican mi sompanga kan omve ange tia an deal point an phal chuang lowa tukver atanga an bi thlak thei lo nan le khakhongin an pingngal khatiang hlei nei na te kha kota chuan witness evidence pakhat ani ve ngeyang Michigan State poimo takhi Dr. Steve Tarlia News Channel lar tak nei tu chuan Joe Biden a achak lo don ni na soi achana soi chu Wayne County anti Detroit khopui mi bitna bial vote an chiara thil fel lo le vote ti chingpen ana salutuka Biden an vote noi khat le achan vevel a mu na mun ani he biala ringot hian mithito sang ruk zali vel voter jinga an lo tel tepo mual pho taka hailan na nol sak an nia vote thlak si a vote tu hriat lo absentee ballot phei chu anoi tel an om nia soi ani bok hei baka hian vote chin fel tei lo sing ni zet om angin soi ani bok hemi bial electoral te chu Republican le Democrat a pani ve chakjok om thei lo ve an ni bok sia Republican elector te hian pom tura vo na po an tok hial an ni chuan state legislature he thil hi ihlan mayang an tia an hlan chuan Michigan state legislature hi Republican party in majority an nei na ani le boxi chu wangin electoral college somparuk omna he Michigan state hi traman achang don ta ni in alang Supreme Court lama beisena eng Donald Trump legal team a hian Rudy Giuliani personal attorney le state ranga Democrat control na court niam zoka Trump IO case an the lu te an lo nolani point Supreme Court kailon ain hong ti na ni mai chu anga lelom kan soi tongin in tlan thu boi hi chinfel thei mai ani lo chuan US Constitution a President London kongni ala om pakhat chu Supreme Court in thutluk na siam thei khang state boya te khan vote dikle alem clear ranga adik chau chia thale turin thuwa pe thei ani atul dana zira in tlan that le thlengin tundin huna Supreme Court a Democrat lamin justice pathum chau an neya Republican chuan chumi let ni paruk an nei ani USA a chuan judge te hi party line a appoint an ni chungjinga pathum te phei chu Trump appoint vek an ni le ngala anu nung ber chu mani loka appoint Amy Coney Barrett kha ani nge Trump legal team how to lawyer chuan om Rudy Giuliani te Sydney Powell te le midang te chuan tuna hian America rama rorel na sang ber Supreme Court kota sakal turin anin peita nizana press conference an kona Giuliani chu apui pera atanga lawyer chuanom tak Jenna Ellis chuan chanchin bumi te chu address in khaile chanchin bumi te kha tutenge in ni ka hria chewa in thana vote ti chingpen soi tham om lo
a om ti fin fiana po an nei lo tin fake news in an chua thina fin fiana evidence kan nga lutuka witness po zatam tak kan neya ma se an himna du wangin in ma an ming tar chua arem lova court ma riat puitu atan an ding vek thei don ani Democrat Party in vote anti chingpen dan zong te Dominion call manga trama vote Biden vote anga amak te duai te la an lo chantir dan te video le evidence tam tak te le vote ti chingpen na konga lowin nam noi tu te ngei in tiama an lowin puan na sang khat chuang zet phek zani somthum pariat zeta cha nen Supreme Court kan pan puidon ani Supreme Court a kan kalchan ber chu hei chen kan ramle namin za tak le thiang lim taka alo kalpui to free and fair election nei te election diktak election integrity hum hal zel te hi atul zia America mi pui te hian ria se kan dua hei hian kan nam future a hril don ani tunin thlana vote ti chingpen hi election official ho wang vek ani jok ti te hi chanchin bumi te in ni ang taka fake news ang mai ni lova fair taka in ron cover kan be sei ani hemi thudik takhi in chua du lo ani point vote ti chingpen na sat zia fin fia na le he president election result le thal thei khop court evidence kan nei ti lo riang cheu tin asoi ani thu chua masalama kan soi to angin Supreme Court hian trama team te case hi uluk takin alo ngai tu ang ti be sei ila amai ro chu engwang point thutluk na hi lo siam talo po ni se an parliament a an lok sabha ve Congress in president tur chu an tlang to mai don ani president tlang turin state tin atangin IO pakhat zel state somnga tangin congressman somnga in president an tlangang chutiani chuan democrat lamin state somni pani an control meka republican lamin state somni paruk an control mek boka abak chu court thu buai nei state tekha an nita a chu wangin Donald Trump hi president a thlan tur ani ti achiang le thei ngal mai ani ti hi French constitutional expert baka Stanley Johnny atele mithiam dangte thuhla kan tarlan to kha president elect la omlo US Congress Parliament chuan Democrat le media ten president ni don ang jezanga Joe Biden a an song bol thin chu chan le wang nei lo tin an pom lo thu official letter an chua to fake news CNN BBC le adang ten president elect lati zui zel ma se mainstream media zinga lian per pakhat Twitter chuan atitalo Mordecai khai hlum na tura hamana kathujia hi achiar tu te du sakwangin rilfia na nena ti hian asei male boxi tama bei tu te Democrat Party ho tu lok zual Clinton ale Hillary tenupa Obama Hussein Nancy Pelosi Joe Biden ale adangte thilti dan diklo le in bum na bol hlo manga politics khela Donald Trump an beina zong hi abo bang om lowa an rul le vek turin sarkar Department of Justice le ko thang ranga a om vek to kumsang ni somparuk kuma Trump campaign an en thlak ruka aking pui Hillary tan namphat santu treason case or tina tham ni na atling dot phuat chop Russia pui na wanga tlingta anga Traman pu na achunga investigation na satak anti amo phurtu Hillary chantur hi arip don leina lang tunin thana vote teaching pen tulian ber computer software Dominion call chunga man chua thei silova Trump vote Biden vote anga vote makte duai tela an lo chantirna computer part poimo chips te processor te chu China siam vek ani ti riat chua ania America melmalian communist China nen arukin an loun thlun zom reng mai sia chu Dominion company chuan Democrat ho tu Joe Biden Obama Clinton atenupa Pelosi te an loin nam noi nuai mai ti chu nial rol lovin man chua an nita zel sia hamanan Mordecai o hlum na tur asiama heng ho hi khe sang berchi ramle nam phat san tu treason sedition subversive activities le adangte anga charge turin 18 US court mangin anchung thu rel tur ania Unreal dan tur po hi char that dia min awm vek to ani ome report ka don na show si tilan arem ri lova heng mi an chunga thu buai rip tak or tir tura an chin chia to te hi
US Military Intelligence le Department of Justice chuan an chunga action lak dan tur an siam feldiam to ani mai thei ti chawin soi ila US mi puipoin an la hrelo nia soi ania civil court a nilowin an vai hian military tribunal mangin an chung thu ngai to vek ni dona soi ani bok Joe Biden a Ukraine court a criminal case nei US Vice President ani lain Ukraine court chuan dan bo chiarin lel criminal suspect lisa antel tangenge ti confirm ani thu boyen ortina chan Vice President ani laya afapa Hunter Biden a thona Burisma Gas Company a corruption thilfel lo chui turin an sarkar prosecutor general Victor Shokin a chuan order chua afapa chanin Biden a chuan chu order chu cancel tira chu prosecutor chu ban zui turin Ukraine sarkar chu thu apea in ban lo chuan USA atanga loan in don tur dollar tluk le ding on khathi in mulowang ti in an sarkar million le midik chu an ban tir ta hiala chu Biden a thil ti chu nam phat sanna high treason ang hiala ngai ani awangin suit le mai thei lo turin Ukraine sarkar chuan criminal case an ortir mek ani tama ti tlaka Biden a titling turin engma poisak nei lo tama Trump ni na chuan Washington khopuya politician le sian lo million corrupt pui President tepo low control thei hial khopa suma lo vu trin tu mituru pui boruwa ka thu virvel media zong deuh tho Google, Facebook, Twitter, CNN, BBC, New York Times, Washington Post le adang te control vek tu setana million ho Washington swam anti the deep state anti bok te chu thian fai vek turin pathianin minamai lo midik le airu velo tur politician po ni lo pathian thu anga ro rel na ken ko tum tlat Donald Trump a athlanga Trump khatna khan lo awat zovel chau ania Trump ni na hian wa chap chu halfain thlai chitra atu anga tichuan economy te foreign policy te Christian te ta na zalen na te chu lo to chuakin an duwa luanga an ra thua to donani ma se chu thil thleng thei lo tur chuan setana hian asipai rol te chu engma poisak nei lo turin an tlin thei don phot chuan in tlandan te nom berle in bum na turu berchin an chet tilvel tawak mai ania Biden atlin vai chuan king hrem na tuar tu tur te khian hrem an pumpel vek dona chuwangin Trama pai thlak theina ani don phot chuan engthil po ti hre an nei lowa tlin an tum ngar ringot tamaya hei hian tun election a an che tan rap thlak zia hi a rilfia ta ani